U Podgorici je svaki dan nepropisno parkirano više stotina vozila, a Pauk servis ih premjesti oko 60, kaže direktor uprave za inspekcijske poslove Branko Kovačević. Najavio je veće kazne za nepropisno parkiranje jer su aktualne male. Protok vremena i sama inflacija koja je uticala na to da te kazne danas nijesu onakve kakve bi trebale da budu i na tome ćemo raditi uporedo sa izmjenama propisa i zakona. Već smo krenuli u te aktivnosti, već su pošle inicijative od strane glavnog grada prema Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni treba da to pripreme, da to ode na skupštinske rasprave, da se izmjene. Iako fali inspektora za rad na terenu, glavni grad ostaje posvećen rješavanju saobraćajnih gužvi, posebno u centru, ističe Kovačević. Tu postoji jedna, da nazovem, zamisao, odnosno nadam se da će to biti ubrzo i realizacija. Radi se, sagledavaju se sve činjenice da se centar glavnog grada napravi kao pješačka zona. Samim tim ćemo napraviti, smanjit ćemo te gužve, odnosno haos koji postoji u samom centru grada. Također nam je bitan svaki dio grada i radimo na rješavanju svih dijelova grada kada je riječ o nepropisnom parkiranju. Izgradnja novih parkirališta i garaža do kraja godine dodatno će rasteretiti centar grada, poručio je Kovačević.